Jiндабад. कैसे ano Itu filing dia. Kalau anak hirjumin akan anggon ni perang lo, langsung dolong bang MP election perang ni petang dek kulo, langsung alam cakap tengah pilih kulo. Lapen ang pertama tuar dami kilometer punya sanction konen lo, lapen dak pe langsung dak tuar tami nili. La Emily election perang petang EJ fan nili, langcak pikang lo, lapen jol jiban mission ta, jol perang nili fanang puluh dak ke bang ho. Jeda kara tumdak ke juna lang ke juna awar sai siksa kong pulo loge ni jol jiwan mission pendeng konsinon sanction ponelo hasil haya sayang deng claim ponje pansini liban apen pindige na tum chililo di puolong Pulunia konsensi pen korkan dia homostil pen borjan independent candidate panglung pen PSLC pen independent panglung pen bang surisi bang Harusroksira narke bamni tumpini PSLC apen ke independent nang join lo pini ba ason daraksi 14 ni bangke that dhonsiria consensus congress ke doan a committee ke doan loke that primary congress pen chenglok langdun consensus committee ke doan ta that nang join lap lapen tarik kre pho bangke that di kolong PSLC tumde di full umbajong consensus bang suri pho bag do armung doi ala sonang join tasi non ke bangji Lok Sabha election ansuse Narendra Modi aphan third time alang lipan prime minister ke pemanji aphan Karbi Anglong la pen ensil celang pet penil tum tame dak ongdung avut pen omor sing biso pan KPI pansi Karbi Anglong rat ke doan tanon itu belum bang komlo la selang tum ni tum deng ponlo pen claim ra pet ko emprek pen cenglo Karbi Anglong kapre sayang deng son sika pecun jiba la support dak ni tum claim ko dia pansi mori ko